i Washington amaso yose ni ahanzwe Washington DC. Nkeka ko umbwire uri muri White House neza cyangwa uri inyuma gato? Ntabwo ari muri White House, ubundi ni inyubako iri hafi yaho, ubundi yitwaga ikigo cy'amahoro. Ariko ubu Trump yarabihinduye yongeraho ijambo Donald Jr. Trump, United States Institute of Peace. Impamvu yashyizeho iryo zina Donald Trump, urabizi ko bamwe mu baperezida uvuga yuko kugeza ubu ngubu bamaze ngo kurangiza intambara 7, agashyiramo n'intambara ngo ya Kongo n'u Rwanda. Ubwo rero yavuze ko kubera ngo achievements amaze kugira, agomba kwiyitira iki kigo. Ubundi se okay, USIP niyo United States Institute of Peace. Institute of Peace, yes. Niyo Trump yahinduriye izina. Ahise yongeraho Donald Trump kugira ngo iki kigo nyine cyitirwe kubera ngo ibikorwa amaze gukora kuva ajya ku butegetsi mu guharanira amahoro ndetse no kugarura ituze mu bihugu bitandukanye. Harimo no kuvuga yuko ngo achievement yagize muri Kongo n'u Rwanda mu kubisubiza ku murongo. Ariko ndagira ngo mu by'ukuri nawe uduhunzira iyobera. Ubundi Kongo n'u Rwanda biri mu ntambara cyangwa birarorana yungwe? Kongo n'u Rwanda ntabwo bihagaze neza kubera ko urabizi ko umwuka hagati y'ibyo bihugu ntabwo ari mwiza. Kandi mu byo bapfa ni na kimwe mu kintu gikomeye cyane kiri muri aya masezerano bagiye gusinya mu kanya katarambiranye. Yego. Urabizi yuko kimwe mu bintu bavuga yuko bapfa ariko yuko Kongo ngo ifasha umutwe wa FDLR. Yego. Hanyuma Kongo nayo igashinja u Rwanda yuko ngo rufasha umutwe wa M23. Wowe ubona bimeze bite? Akaza n'indi ngingo bita ingamba z'ubwirinzi u Rwanda ngo rwashyize ku mipaka. Rwashyize ku mupaka warwo. Iyo usobanuje neza mu banyekongo bakubwira ko izo ngamba z'ubwirinzi bavuga ngo ni abasirikare ngo u Rwanda rwagiye rushyira ku mipaka cyangwa ngo ngabo rwoheje muri Kongo, rwanyura rugasobanura yuko ngo ari ingamba ngo ari mu rwego rwo kwirinda yuko FDLR ngo yagira ahica ikaza kurutera. Yego. Icyo kintu basobanura nk'ingamba z'ubwirinzi ni ukuvuga ngo ahanini ingamba z'ubwirinzi nubwo bitavugwa nyine mu buryo bweruye, ariko hari abavuga yuko ngo ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. U Rwanda ngo rwasobanuye yuko ari ubwirinzi bwatumye bajyayo. Nuba se Kongo yabifite impamvu nayo mu by'ukuri yabishinja u Rwanda? Ubwo urumva ibyo ngibyo nibyo birimo gutera umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Kongo urabizi yuko nanone ikindi kintu u Rwanda ruvuga Kongo binyuze muri perezida wayo yagiye avuga kenshi yuko ashaka guhirika ubutegetsi bwa Kigali ndetse azarasa n'i Kigali. Hari ibisasu byanarashwe byagiye bigwa ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byose rero nibyo ashingiraho avuga u Rwanda rushingiraho ruvuga yuko nta mikino kuko basapotinga FDLR, bakagaragaza ibimenyetso by'intwaro FDLR ihabwa amasasu. Ubuhamya bw'abantu babaye muri FDLR bagaragaza uburyo umubano wabo na FRDC wari akadasohoka. Bakagaragaza uburyo n'amayuniti ya gisirikare FDLR yagiye ishyirwamo, aho yagiye yoherezwa kurwana, ibyo yagiye yemererwa. Byose ni evidence u Rwanda rwagaragaje mu biganiro byaganishije kuri aya masezerano. Hanyuma Kongo nayo ikagenda igaragaza uburyo ngo u Rwanda ngo rusapotinga M23. Ubu ngubu urabizi ko yamaze gufata Goma, Bukavu, igiye gufata Uvira. Nahoze ndeba aho ngaho mu biyaga bigari mbona yuko hari imirwano ikomeye iri ahitwa za Kamanyora, za Kaziba. Ibintu byacitse muri Uvira, Ruvungi yarafashwe, Katogota nuko ibice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira. N'ubu umuriro uri kwaka. Abo rero bagize barimo kurwana na FRDC ndetse n'ibindi ifatanyije n'ibindi bihugu. Nibo Kongo ishinja u Rwanda yuko iyo M23 ngo ari u Rwanda bishyigikiye, cyerekana ngo
amafoto yagiye afatwa na za satelite ngo abasirikare b'u Rwanda bambuka bajya muri Congo mu cyitwa 23 bakerekana ibikoresho 23 ifite bakerekana ko imirwanire ya 23 ngo ari igisirikare cy'igihugu atari inyeshyamba ngo ntabwo ari inyeshyamba nibyo bagenda bagaragaza bakerekana nyine yuko nabo hari ibigomba kubaho ibyo rero ibyo biganiro byagiye bigeza ku nyandiko ariko aya masezerano nubwo abantu bayabona cyane nk'amasezerano y'umutekano ndaza kubisobanura ariko ni amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ndagira ngo ni amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu arimo ibyiciro bitandukanye ariko noneho iyo ugiye kureba usanga koko kuvuga yuko ari amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu bidahagije kuko ubwo bukungu ntabwo bwakunda umutekano udahari hariya mu burasirazuba bwa Kongo. nahoze mbona n'ingingo zijyanye n'umutekano yego nahoze mbona Tina Salama n'umuvugizi mu biro bya Perezida Tshisekedi we abyita ukundi nahoze mbona we atabyita ubufatanye mu by'ubukungu arabyita ukundi ariko ugiye kureba ingingo zigize uyu mushinga w'amasezerano nubwo tuvuze gusa no bisobanura neza yego harimo ubufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya 3 ubufatanye mu bucuruzi kubaka ibikorwa remezo byo ku mipaka guteza imbere urwego rw'ubuzima no kubungabunga za pariki. Umva ahangaha Tina Salama ukuntu abivuga kuko numwe mu baherekeje Tshisekedi hariya yego nagira ngo mbisobanure neza aho ni kuri pariti y'ubutwererane mu by'ubukungu ariko hari ikindi gice aya masezerano afite cyitwa CONOPS yego ni igice kirebana cyane cyane no kubungabunga cyangwa no kugarura umutekano hariya mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo abashoramari bakunde batinyuke kujya kwashora imari. Iyi CONOPS ni yego ibi ngibi byose bivugwa ntabwo bishobora kuzagerwaho mu gihe abashoramari baba batabasha kujya gushora imari hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo mpamvu rero icyo gice cya CONOPS ni cyo abantu benshi barimo kureba ubu ngubu ndetse n'ibiganiro biri hano Washington birareba ngo ni gute FDL rizarandurwa ni gute u Rwanda rwakorera ingamba z'ubwirinzi ntabwo burimo wica cyane cyane ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro dore ko iby'ubucukuzi by'amabuye y'agaciro birasa n'aha atari ibintu biraje ishinga abantu ariko noneho turebye nko muri ibyo ngibyo by'amasezerano aya ngaya bagiye gusinya mu kanya araha inshingano uruhande rw'u Rwanda ndetse n'uruhande rwa Kongo. Iyi nshingano ndumva nagerageza kuvuga mu ncamake hari inshingano ya mbere yitwa kubahiriza ubusugire bw'igihugu buri kimwe ni ukuvuga ngo Kongo ikubaha ubusugire bw'u Rwanda n'u Rwanda rukubaha ubusugire bwa Kongo yego kandi ntihagire igihugu na kimwe gishobora gukora cyangwa gushyigikira ibikorwa by'ubushotoranyi bigamije guhungabanya ikindi. bivuze ko iyo CONOPS iyo ni ingingo ya mbere yego nk'iyo CONOPS uvuga cyangwa se usobanura ahangaha habaho urwego ruhuriwe inzego zihuriweho ubwo u Rwanda rukagira nk'ingabo ndetse na Kongo zifitanye imikoranire mu guhashya FDLR mu gihe byasinywa ko FDLR igomba kurandurwa. ntabwo ibyo ngibyo ntabwo harashyirwaho n'uza modalite y'uburyo FDLR izarandurwa dore ko n'ubushize nawe nsoma bavuga yuko ngo FRDC yatangiye gusaba FDLR ngo kwishyikiriza MONUSCO cyangwa ngo bitagenda gutyo bikaba yanishyikiriza FRDC ariko FDLR nayo ishyiramo umutego ngo ntabwo ibyo ngibyo turimo kubasha kubishyira mu bikorwa kubera ko turimo kuzitirwa n'ingabo z'u Rwanda ziri hano muri Kongo turagerageza kubikora bagahita batuzitira bagatuma tutabikora kugira ngo bakunde babone impamvu bagumisha muri Kongo bati baradusabota mu busesenguzi FDLR nayo isa naho yashinje u Rwanda yuko buri muri Kongo. hanyuma yenda tugarutse hari haruguru kugira ngo abakunzi bacu bataza kuva muri mutu twarimo yego. ikindi cya kabiri kiri muri aya masezerano cyane cyane kuri kiriya gice cya CONOPS uretse biriya by'ubukungu twavuze harimo igice cyo kutemerera imitwe yitwaje intwaro gukorera ku butaka bw'ibihugu byombi
ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Bivuga ngo yego Kongo ntabwo igomba kwemerera, urugero nk'iriya mitwe bitaga ngo ni P5 ya Kayumba Nyamwasa yibuka za Rudurunana yego za FLN yego yabara abasankara n'abarusesabagina. Iriya no kuvuga ngo iyi ngingo irabareba, ivuga yuko Kongo itagomba kuzemera yuko hakongera kubaho igenda training y'umutwe igamije kujya guhungabanya umutekano wayo, ndetse n'u Rwanda rukaba rugomba kubyemera gutyo yuko nta training cyangwa imyitozo cyangwa ibindi bikorwa byose biri ku butaka bw'u Rwanda bigomba kuhakorerwa ngo bijye guhungabanya umutekano wa Kongo. Ku ya gatatu mfite n'ibibazo byinshi ngomba kukubaza aha ngaha, waba ubyandika ahantu kugira ngo abakunzi bacu batava muri mutu. Yego. Ikindi cya gatatu kirebana n'umutekano kibuze gusinywa ni kijyanye no gusenya no kurandura burundu FDL ndetse no gukuraho ingamba zose z'ubwirinzi u Rwanda rwari rwashizeho ku byerekeye uyu mutwe. Yego. Ahangaha niho ruzingiye. Njya mbona mu itangazamakuru u Rwanda ruvuga yuko nta kintu na gito kirakorwa mu gusenya FDL, bityo narwo rutazakuraho ingamba z'ubwirinzi, ko ibi bikorwa bigomba kuzakorwa bimeze nk'aho biri reciproque, ukora iki ngiki nanjye nkora iki. Bivuga rero ngo gusenya FDL birasa n'aho ari cyo kintu gikomeye kuruta izi ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho, rwanazikoraho mu gahe gato, ariko gusenya FDL nibyo kugeza ubu ngubu ntabwo haraboneka mojo y'uburyo FDL izasenywa. Ikindi cya kane no guhagarika inkunga yose leta igenera imitwe yitwaje intwaro, yabiva kuri leta cyangwa ibigo bishamikiyeho. Ni ukuvuga ngo hano ni handi u Rwanda barushinja gufasha mu 23, narwo rugashinja FARDC gufatanya na FDL. Ni ukuvuga ngo hano rero ni ukuvuga ngo inkunga yose igomba guhagarara. Inkunga yose habwa umutwe witwaje intwaro, inkunga yose iyo ari yo yose leta igenera imitwe yitwaje intwaro igomba gukurwaho igahagarara, yaba ari inkunga iva kuri leta cyangwa iva ku bigo bishamikiyeho. ubwo ngubwo ndakeka ko ubwo Kinshasa kwaguha ibibunda FDLR kwakuyo. Ejo bundi batanze amasasu, buriya turi buze kuza gufata umwanzuro kuri aya masezerano turebe, kuko nayo barasa naho bagiye gusinya icyo bita dead agreement. Nubwo nta wabihamya 100%, ariko birasa naho ari amasezerano bigoye yuko yazubahirizwa, kuko ugiye no kureba amasezerano u Rwanda rwagiye rusinyana na Kongo ayubahirijwe n'imbarwa. Birasa nkaho ari nta nayo. Reka tuvuge ko reka tuvuge ko ari uko byari ku rwego rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga aribo babaga bayasinye. Hari n'andi ya kera. Reka icya gatanu gihari ni ugushyigikira ibiganiro hagati ya Kongo na M23 biri kubera i Doha muri Qatar, mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Cya gatandatu kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abayigize, hakiyongeraho n'inzira zo kubinjiza mu gisirikare cya FARDC no muri polisi kubo byerekeye. Iki kintu kirakomeye ku rwego rudasanzwe. Iki kintu kingana no gusubiza no kuvuga ngo turandiye FDL. Ibyo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro no kuvuga ngo bavuga ko M23 umutwe yitwaje intwaro, kandi nibyo koko niwo inyeshyamba, no hakazamo ngo gusubiza mu buzima busanzwe abagize iyo mitwe. Yego. Cyangwa bakagenzera zo kwinjiza mu gisirikare no muri polisi kubo bireba. Icyo nshaka kumenya aha ngaha rero, bivuga nkanga ni ikibazo, iyo tutarambaza ngari ni ikibazo. No mu bantu twose tuganira bavugaga bati ingingo irakomeye, kuko abayobozi benshi baba 23 bafatuye ibihano. By'urupfu kandi abandi baciriwe imanza zo gupfa ndetse n'izindi manza bakatiwe urwo gupfa. Yego. Noneho bakibaza ni gute ni bande bo muri M23 bazajyanwa muri FARDC, kandi M23 ivuga ko itendera FARDC ahubwo izakora igisirikare cyayo, kwizakora ARC. FARDC izavajyeho ARC ifite imbaraga, azajyaho ARC. Yego. Mu gushyiraho ARC rero ukibaza ngo aya masezerano arasinywe, ariko se M23 n'abayiyoboye baremera kujya gupfira muri gereza? Ni ikibazo.
ntabwo biri buze gukunda. Ikindi gihari, Kongo yo iremera yuko ba 23 nabo ari abayobozi bayo bari buze kugenda bakinjira bakarema icyo gisirikare cyitwa ARC. Ese nka 23 ko ubonye uburyo itangiye gusa n'ishyiraho ubuyobozi yashyizeho ubuyobozi mu bice yagiye kontrola. Ubu ngubu noneho nabonye yatangiye no kubarura inzu za leta kugira ngo zitangire kubyazwa umusaruro, kugenda ishyiraho n'abanoteri cyangwa abantu bagomba gukurikirana umutungo wa leta. Ibyo ngibyo byose ndetse harimo no kwexpandinga ibice yafashe, birajyana no kuba ejo bundi nanga mpuzabikorwa wa FM23 yaravuze ati twebwe ikintu dushaka Etat Federale. Etat Federale ubwo bivuze ko iyo Etat Federale niba ari Kivu ibe state, ariko ubwo igengo wenda Kinshasa bayigireho ijambo. Urumva Kinshasa nta kibazo bazaba bafite perezida, ariko Etat Federale ibihari buriya inafite budget yayo, inafite yigenga rwose, ifite ubwigenge bwayo, ibifite ubwigenge bwayo. Sinumva se bigiye kuba nko muri za Amerika. Muri Amerika birahari, muri Nigeria birahari. Bati igihugu nk'iki ngiki kigomba kugira nuza, kigomba kugira Etat Federale. Ariko ahangaha M23 hari ukuntu ijijisha abantu. None se ku rundi ruhande nanga aravuga ati nzaba perezida w'igihugu, azaba perezida w'igihugu gute? Urumva harimo ikibazo gikomeye kuvuga ngo hariya ngo Tshisekedi ngarasinya ngo abantu ngo bamwe ngazabashyira ngo mwe muzaba mu gisirikare ngo abandi nanga kugira ngo ntafite igihano cy'urupfu. M23 irakubwira iti twebwe ubu ngubu byo gushyirwa mu gisirikare ntitubishaka. Niyo ntego batangiranye, kuko biri muri ya masezerano bari basinye yatumye atarubahirijwe bigatuma bubura intwaro, ariko ntabwo yigeze yubahirizwa nyine nicyo cyatumye bubura intwaro. None babonye bafashe ibice bafite ijambo rikomeye, bahinduye umuvuno baravuga bati nubwo tugishaka kujya mu gisirikare. Aho harimo ikibazo, kuko urugero nka 23 hari proposal ya state zihari ku bijyanye n'icyo nanga yavugaga, sinanga wazikoze, ariko hari abantu bahise bakora proposal yavuga ngo habaho Repubulika ya Kivu na state, hakabaho Katanga, hakabaho Kasai, hakabaho Kongo, hakabaho na Zaire Kongo. Nka data ko bitoroshye. Baraporopoza state eshanu. Ubwo rero nibwo buryo bwiza bunoze bw'iyo Etat Federale yabashyizweho yatangijwe. None ingingo ya 7 mu bijyanye n'amasezerano nyine bari buze gusinya, ubwo twarimo dukora deba ku ya 6. Ya 7 uvuga ngo gucyura impunzi n'abandi bantu bose bavuye mu byabo imbere mu gihugu. Nukuvuga ngo hari impunzi ziri mu mahanga, izoza ni impunzi. U Rwanda rufite abarenga 100,000, Uganda bariyo, Tanzania bariyo, ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Noneho ngo no gusubiza mu byabo ababivuyemo ariko bari imbere mu gihugu. Umuntu yenda akaba yarahunze ava Bukavu, ubu ngubu akaba ari yenda muri Uvira, akaba yaravuye muri Uvira akaba ari Karemi, bityo nyine mu bice bitandukanye. Noneho ngo u Rwanda ndetse na Kongo bakaba bagomba kuzafasha mu gikorwa cyo gucyura ku bushake no guha umutekano impunzi. Ni ukuvuga ngo icyo u Rwanda rwakora ni gutanga ubufasha muri iyo process yo gucyura impunzi ziri mu Rwanda zishaka kujya muri Kongo, ndetse no kuzibungabungira umutekano kugira ngo zigereyo amahoro. Ariko zamara kugerayo hakabaho yuko hagomba no gutangwa ubufasha bukenewe ku bantu baba babikenewe cyangwa abagize. Ahangaha rero nkeneye kukubaza n'ibibazo. Nyuma zisoza mu mezi 3 uhereye amasezerano asinyiwe cyangwa atangiye kubahirizwa, ingamba inzego zose zigomba gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Hari inzego zizagenda zishyirwaho zitandukanye zizafatanya mu gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Akaba rero ari amasezerano yitezweho byinshi kandi yerekana ubushake urebye bwo gushyira imbere amahoro arambye, ubufatanye n'inyungu rusange mu karere. Wambaza ibibazo byawe ubu noneho ndizera ko abagukurikira amaze kumvaho icyo amasezerano agamije n'ibyasinywe byari byo. Tinda Salama, hari abantu bavuga ko impamvu wenda Trump yashyize imbaraga mu kumvikanisha impande zombi ari uko abanyamerika babifitemo inyungu. Bakavuga ko impamvu nyamukuru ayo masezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda yasinywa
ari uko Kongo ngo yaba ngo Amerika ngo yaba isa n'igurishijwe amabuye y'agaciro y'abanyekongo. Ku bijyanye n'aya masezerano, Tina Salama we yavuze ko ati ntabwo ari ukugurisha aya mabuye y'agaciro abanyamerika. Ubwo ndagira ngo umbwire ahangaha, ese Trump igihembo cyitiriwe Nobel yaharaniraga ntiyagihawe, byararangiye cyahawe undi. Ninde? Ni uriya ni Venezuela. None aka kanya Trump cyaharanira ni iki ubona aharanira? Aya mabuye ntacyo yarebaho. Ibi bintu birimo politike nyinshi kuruta uko habamo wenda n'ubucuruzi ku rwego rwo hejuru. kuko Amerika ni ukuvuga ngo Trump arimo arashyira imbaraga mu bijyanye no guhosha intambara mu bice bitandukanye cyangwa amakimbirane. Harimo n'umuvuno wo gushaka kwerekana yuko Amerika ari igihangange ku isi. Okay. Ni nko kongera, urabizi yuko yamamaza aravugaga ngo make America great again. Yego, tuma Amerika twongere twubaka Amerika igihangange, igihangange. Twongere dutuma Amerika igihangange. Yego. Kuko ngo rero ibyo ngibyo biri muri uwo murongo wo gutuma Amerika yongera kwigarurira ikuzo. Ndetse n'ubushongore n'ubukaka ku ruhando mpuzamahanga. Kuko kumva ngo nakemuye intambara mu burasirazuba bwa Kongo abantu babonaga yuko bitagira nubwo mbona ko aya masezerano yafitiye icyizere 40%. Yego. Ariko ni ku ruhande rwanjye mbivugira. Ku cyari 40%. Urashaka kuvuga ko biza kuzamo birantega nanone? Kubera ko ikintu gihari. Yenda turibuze gusobanurira 40%. Ndagira ngo ndatangize ingingo y'uburyo Amerika irashaka kongera kwigaragaza nk'igihugu cy'igihangange kurenza ibindi bihugu ku isi. Igashaka no kongera kwerekana uburyo yaba umucamanza w'isi. Okay. Icyo ni kimwe. None 40% yanjye ndahera ku kuvuga ngo mu ngingo ziri mu masezerano. Hariyo twabonye ya gatandatu gusubiza mu buzima busanzwe, ndetse ngo no kuba washyira abandi mu gisirikare. Uzafata Sultani Makenga afite ibihano, ba Colonel Ngoma afite ibihano, bya Mungu General afite ibihano, n'abandi bajenerali batandukanye n'abanyapolitiki bama 23 bafite ibihano mpuzamahanga bagiye basabirwa na Kongo. Yego. Abo ngabo nanga n'urwo gupfa. Aho urumva ko bigoye bidashoboka. Bari buze kukwemerera gupfira muri gereza cyangwa gupfa babunga. Hanyuma gusenya FDL byo urabifata nk'ibyoroshye? Ko numva ibigoye ko numva kwisonga ushyira imbere gushyira bari abayobozi muri FARDC ntibabihanagurwa ibyo bihano se? Nje ndi kubona gusenya FDL cyo gikomeye. Ikindi gusenya FDL ni ikintu wakwita yuko ni nko kukubwira ngo agasaro gatoya katakaye nko mu ishyamba ry'inzitane ngo gendo gatoragura. Byagorana. Ntabwo cyangwa FDL ni niba mu kirenge muri Kongo. Ntabwo bishoboka yuko FDL Kongo ishobora gusenya FDL. Kuko ikindi kibazo gihari ko ishobora gusenya FDL. Ariko se mu Burundi ho bimeze bite? Ko nabonye na General Neva nawe ari hano Washington. Ese ubwo bimeze bite? Ikindi kibazo nashaka kukubaza cyerekeye kuri ibyo, kubwo dusigaranye iminota mike itagera kuri 4 kuko turi gutanguranwa. Kuko ndabona abantu bamaze kwicara muri sale ahantu hagiye gusinyirwa amasezerano. Ariko hari ikindi kintu by the way yenda nakomozaho, hari groupe y'abanyamurenge hano igize gutya rwose iraza. Urabona za modoka ziba ziri bashyiraho ibyapa ariko biri electronique n'ibyapa byamamaza cyangwa ibindi. Yego. Bandika bavuga yuko ngo abanyamurenge hagomba guhagarikwa ngo jenoside irimo kubakorerwa, ingabo z'u Burundi ngo zigomba kuva mu minembwe n'ibindi bitandukanye. N'ubutumwa burimo kugenda busomwa na buri wese ukandagiye hano kuri Donald Trump. Mu minsi ishize bakoze igisa n'imyigaragambyo bamagana ingabo z'u Burundi basaba Perezida Trump kubatabara no kubavuganira. N'uyu munsi rero bagarutse ako nta kandi kantu tutagomba gusimbuka. Bari hano nyine bazanye ibyo nakwiteka mbyitira ibyapa nubwo biri ku modoka. None baranahara ari na benshi barimo barasobanura ikibazo cyabo ko kimeze mu minembwe, uburyo ingabo z'u Burundi zafunze inzira bisa naho zabagoteye ahantu hamwe babayeho nabi. Bagaragaza uburyo
kuva 2022 abarundi bakomeje kugenda bica abanyamurenge hariya, bagaragaje n'ibindi bitandukanye byo mu Gatumba, byose barimo baragenda babyereka buri wese, mbese ni nka defocus barimo gushaka gukorera bene wabo bari hariya mu Minembwe. Ariko nanone ku rundi ruhande ni politiko cyane, kubera ko ibingibi birahita bitangaza, birahita ubibona arahita abona yuko mu 2023 irimo irwanira ukuri kugira ngo ijye koko kurokora abaturage muri za Minembwe ndetse n'ahandi hatandukanye. Abarundi nabonye abarundi aribo barimo kubombarida mu bice bitandukanye bya Kamanyora na za Kaziba. Urumva kwamagana nyine ibikorwa by'u Burundi aho ngaho umuntu uza mu majyepfo ya Kivu, ni ibintu birimo kugaragara hano. Ubwo sinzi niba hari ikindi wambaza ku masezerano, gusa biteganyijwe yuko Perezida Kagame na Tshisekedi barasinya ku ncamake yayo, ariko Nduhungirehe na Kayikwamba bari buze gusinya ku masezerano yose nyirizina. Nibyo numva biri buze kurangira neza, hanyuma nibirangira hari buze kubaho ibiganiro birambuye bigamije gusobanura aya masezerano, kubera ko Abanyamerika burya ntabwo ari ukuvuga ngo wasinye gusa ngo muhaguruke tugende, bagomba kubanza kugucarenginga bakareba impande zose bakabyemera, cyangwa hariho n'abazabyanga mu minsi iri imbere bazabyamagana. Ariko ikiboneka cyo yenda ngiye uko mbibona, ndabona aya masezerano agiye gusinywa, ariko birashoboka yuko kuzayubahiriza bizagorana, ari nacyo kintu kizatuma habaho kwavansa kw'ibitero bya 2023 no gukora konkete cyangwa kwigarurira ibice bitandukanye. Noneho bikazageza naho Tshisekedi ashobora kuzagira gutya n'akadekarara yuko mu manda irangiye amatora atagomba kuba, kubera ko igihugu kiri muri crise, kugira ngo akomeze ayobore indi manda. Hagati aho ngaho ariko umunyamerika nawe sinzi, mu gihe Tshisekedi yagoma ku butegetsi umunyamerika atabifitemo inyungu, ntabwo nzi yuko yamaraho kabiri. Ubwo byose nibyo turi buze guhanga amaso, ariko aya masezerano mu by'ukuri arimo ikintu avuze, dore ko ari nayo azatanga umurongo w'amasezerano ya Doha. Gusa ariko amasezerano ya Doha ngewe burayo yo kurikije ibyo mbona, ibyo nsoma n'ibyo ntekereza, mbona yaramaze gupfa. Kuko niba basinye amasezerano y'amahoro nako agahenge, bagasinya ko ngo bashyize abantu bagomba ngo kukagenzura, ariko uyu munsi ukajya ukabona bombardoma ziraba mu bice bitandukanye. Uyu munsi bateye igisasu umuntu uza mu ishuri, nabonye abana mu ishuri twana duto twishe munsi ya pupitre turyamiranye, mbona abana basa n'abarimo bakuru biga nko muri secondaire bakomeretse, abandi bapfuye. Ari ibintu biteye agahinda kuba umuntu yakifata agatera igisasu kunoza ku ishuri. Yego, urumva rero ni ibintu wavuga ko niba agahenge katarakunze. Ubundi amasezerano ya Doha principe yayo ya mbere niyo kubanza hakabaho agahenge, noneho ibiganiro bikaba byibuze agahenge kabanze, kuko niyo mpamvu idoha agahenge katarabayeho, nicyo kibazo. Hanyuma abitabiriye umuhango, mbere ko nkusezera cyangwa se gira icyo ubanza uvuge, abitabiriye umuhango barimo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Joao Lourenço wa Angola, Faure Nyasimbe wa Togo, bo bari i Washington, nizeye ko babaciye iryera. Hanyuma ariko hari n'abahagarariye Katari, intumwa z'igihugu cya Katari nk'umuhuza hagati ya Congo na M23 bahanganye. Hari uhagarariye Perezida Museveni, ni Vice President ayoboye Jessica Alupo. Perezida Museveni we ntiyaje, urabizi ko barimo baritegura amatora hariya mu Bugande, ntabwo byari bikunde yuko aza. Ubwo nagira ngo tubwire absence ya Museveni muri icyo cyumba cy'inama. Museveni we nararibonye uzi absence ya Museveni ntacitwaye, kuko ntekereza ko Vice President nawe ari buze kumuhagararira, kuko ikintu cy'ibanze ni ukureba ngo u Rwanda rurahari, Kongo irahari. Erega nta nubwo ikibanza ari ukuvuga ngo haza ngo nde, oya, nta gikuba cyacika, nta gikuba cyacitse kuba adahari. Okay. Hanyuma habayeho ibiganiro byabaye mu muhezo hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye. Ese byaba bifitanye isano n'isinywa ry'aya masezerano, cyangwa n'uburyo bwo kunoza umugambi noneho wo gukaza ibitero kuri M23, dore ko basanzwe babifatanya? Urabizi yuko ari abariye, ari abantu bahuje cyangwa bashyize hamwe muri
muri iyi gahunda y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Uko byagenda kose rero urumva uko gushyira hamwe kwabo bagomba kubanza kuganira kuri tactique bari buze gukoresha cyangwa n'uburyo gushyira mu bikorwa y'amasezerano bitari buze ingaruka biri buze kugira ku Burundi uko bwabyitwaramo ndetse na Tshisekedi kuko buriya ntabwo wavuga ngo ugiye kuganira ku kibazo kiri muri Kongo utahereye ku Burundi kuko Burundi nabwo burahangayitse buriya kandi nabwo burimo bufite uruhare rukomeye cyane muri iyi nuza muri intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Reka ngushimire cyane. Ndabashimiye nanjye.